coğrafyasında 100 yıllık fitne. Saziya karobarên olê Diyanet saziyeke fermiya û girêdayê Serokvezîriya Tirkiyeyê ye. Rabordoya saziya navborî heta sala 1924 diçe ku sazî yekem car jalî Atatürk ve bi navê Vekaleta Şerrî û Ewqaf hatibû damezrandin. Yekem serokê vê saziya Rifat jî weke Meleya Atatürk tê naskirin. Rola erka saziya Diyanetê li Tirkiye gelek caran dibe jiyê nîqaşan ku beriya hilbijartin heftê xizîranê bi taybetî ji di navbera AKP û HDP'de nîqaşên tune li ser vê saziyê hene. بقدره که میشه فهم کردی او گوتنا دمرتاش گوتی شاشاتی فهم کردن به حقیقت خو مرام و دخوازیه دمرتاش اوه که دیانت کی دسر پارتیا دبه اولسه سیاست دبه دیانتا که بکار به جهر کسی را وکهوی کار بکه معفی وانا پیک بینه دمرتاش برز دمرتاش او هانی زمان تک کرد دمرتاشی دناب ده نخواست دیانت را به امدن دیانت کی به عالی و به عدالت خدا تبگرن. سندیکای کارمندان دیانت سنجی بحث رول گرینگی دیانت دیگه و دبیجه دیانت و که سازی کررسان و کونترین خدمت کارن اولی دیگه و دوی دی سیاست مدار گوری برجواندی خو بانگشل سروی سازی نکن. Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'de anayasal bir kuruluştur. Diyanet saziyeke giringe. Em naxwazin ku ew bibe mijara siyasete. Ji bo Tirkiye weke artêşê ye. Çawa ku welatek bê artêş nabe, bê saziyeke weke Diyanetê jî nabe. Dibe ku kêmasî hebin. Lê her saziyê de kêmasî hene. Ya giring ew e ku em baweriya xwe bi rola vê saziyê bînin. Em ji aliyê xwe ve xizmeta aştiyê dikin. Em hewl didin ku bi Kurdî jî xutbeyan bidin xwandin. Em amade ne ku xizmeta aştiyê jî bikin. Denetleme, kontrol etme, yürütme, cami, ibadethane. لالیه دن هریزه دن ولاتین علوی رخنه دیانت اتکن و دبیجن دیانت تنه ده خدمت سنیان ده و چه خباتن ویج بو علویان نینه. سازیا کاروبارین اولی دیانت ل ترکیه جروجاتی دامزراندن حتی نه گلک جاران بوی جی نقاشان بریا البجاردن هفته خزیران جی دیسا نقاش لسروی سازی تنکرین و سروکین پارتی سیاسی ده بانگشین خوین البجاردنان ده گلک بحثاوی سازی اتکن. شوکت هرکی رودا و انقره